Guys, tina sisauya pano si wana kulumele ngema experience izosangana la ngebulawayo. So mina ngithi admire ukhulumela isizwe because mina siyachema. Vele ungenila Bulawayo isizolo. Uhamba esebulawayo uthi vele ngizagibela. Ugibela mina esiyagibela. Bathi uzodwa babili ama-virgin khonapha hakuna ama-virgin eBulawayo, only us siza discover ne kuthi mina nge-admire sima-virgin sethe ngebulawayo sodwa bobili only me admire khuluma sendi uBulawayo ujabula kakhulu, imali ilayo, amabhiya ulayo, amapulayo ulayo. Thina sizothi njele ngiadmire ngama-4,000 ne sizahambile tithi no guys savumba ukuthi ngithi you ma-virgin ngebulawayo because thina sizobona ngema-virgin Bulawayo us aba-tallest attraction and abawona thina discover ne thina sibibilisi we know that we are virgins ne then deyibona ngamaziso labo ukuthi la ama-virgin akulandaba la uhlala la vele uhamba uthiza la town ukuthi because i-tourist attraction uthiza town now we are in Magwegwe, so uthi butsa ukuthi la Magwegwe